Hei hi akaswani Aizawl ani Chanchinthar a chiar tu silian sang puya. Kolasip District Land Owners Association chuan ram nei tu ni na chingfel tura sarkar phut nan tuk in daru ka tangkhan silchar le Aizawl in kar kong pian dang. Golpetharan chamle omza nei zo ka man tangkai ni thena na malak na demand side management project ni min khan PNE minister puya flooding lena na hong. Tripura helpol pani NLFT le ATTF zanga chuang de chuan nimin khan ral thom tungin nun phungpa ngai zom turin sarkar ko ta anin pe Jammu and Kashmir Assembly in than thon hin atan tugin tanghan vote thak ani Kolasip District Land Owners Association chuan ram nei tu ni na chingfel tura sarkar phut nan tuk in daru ka tangkhan National Highway number paruk le number zathum paruk silchar le Aizawl in kar kong puyan dang Kolasip District Land Owners Association thu chuan talan dan chuan kumthum chuang mala theilowan ram kho khiran chu su thoi sen du'a ram nei tu ni na chingfel thoi tro sarkar phutin RRF notification 1965 chu ramhasona daltoni ti in thiani sen ti a four lane project pot ti hloting tura phutin heng an thil phu sang te hian ngai poimo a hlot theinan silchar ne Aizawl in kar kong chu dan ni se tin an relani an thu chu talan dan chon tun ma tang an lo in ben bel na thin chu tun hnaya four lane kal tura wangim Forest Department chon CANPV compensation an do wangin RRF notification 1965 to chanin vaireng tere sarang kar chu roadside reserve forest in ram anron chu boithar le anti a vaireng tele sarang in kar chemi puite chu he dana wang hian an himlo ti soin mani in huano ram ti an no chei bol chu Forest Department in an chu saknin an soya RRF din chantir tuma malak na ommek chu thati lovin an do dal zel don ti an soini ram nei tu intel khom chon kum sang ni somhni tangin four lane ram lak turo wangin sarkarin an ram chu khoi theilovin an khokir sak anti boka chungko tamtakin ezon nan an man an huan thlai en kolzui theilovin an dikna le chan vora be sak an nian ti a an dikna le chan vonor chok tura road block hial alongai ta chu point ti thu sein Mizoram mi puita hriat thiam an ngen ti an soi bokani September ta chunga poshan ma manakal zela sersip ICDS project board sein CDPO conference hall PNE veng sersipa Fruit Festival Kamsel nimin khan nei ni a Social Welfare Department Joint Secretary Pizo nun tharin man pui Pizo nun thari chon na pangten cho tha kham khop aya nun bulan tran theinan zirtin na tha in pe a thisen tlak samna laka nu naw pai naw pom le tlero te ven turle e tu thisel e konga metinin ma an son zel thein turin poshan ma hi manan yeti a nutrition tha wangin no pangin natna an do theina lo punga an thang duanga le kharjna konga po man son chak ati a no pangkum ruk noilamin inlama nei bak anganwa dia e tu tha anei thin te hi riselna tana tha em a Central Sarkar bultomin nutrition tha athon an dong thei zelian van ne ni ati e tu tha hi thil man to takani kherlova Mizo ten an thar chu thlai hring tele theite ban phak mai om chuk to huana thar chu te sel em ani ti ri a e tu tha e konga ma son tum thau turin kal khom te soma poshan ma chu department pakhat malak na wanga hlotling theini lova line department sang ten ne tho huna le mi puide troi om na awang chawa hlotling theini ti soim thona thane zel turin ka kholen chuan asoma Fruit Festival hlotling taka bo sei ni cholom omati thu sein chin chun som zel tlak ni hria thu sei bokani e tu tha e inzirtina poshan ma hi September ni khata tangin serchip amhan ni a akar khatna infant and young child feeding inzirtina hun manani a akar ni na anemia test nein health department ne na tang hovin no pangza sari borvel test ani a akar thumna indigenous sports nein serchip field vengwe me changtenen hunan manga akar to bera hen fruit festival bo sei ni ta ani nikhat o fruit festival kamse la hian thei chi sang le the tanga siam chua chi sang te le tur oma zo tui orange producer company te lellen amla processing te SNR food te dere banana food processing industry te kim food processing industry te antel ani kol phetharan chamle omjane zo ka man tang ka ni theina na mhlakna demand side management project ni min khan Aizawl klapa PNE minister puya flooding nen ahong heunan puya flooding nen chon thu sein kum som chunga state mi puiten power anma mozat ale deu thwa pun thu soin kum sang ni som panga ama mo san lai berin megawatt som ko pasari velani line tu na chon megawatt za sam pathum chuang ani ta ati a heti la hian state power siam chu ate apun silo wangin rampon atangin manto tak takin choklu angaya chu wangin ranchem taka power man tulani ati a unit khat hum hian unit khat dang power thar chuat lukan yeti a Mizoram Sarkar in power in todel turin na sataka ma alak mek thu soin central lama bozui ngai te bozui zelani a relo te project tha tak tak bultan ani thoi the abe sei thu soini power minister chuan kalkhom te ma AT&C laws awanga
energy lo tam tak ti tlema to zia soin thok tu de se hemi konga hian tran la tura fuim thanem ngai taka mani na tho thok tu le an na de chu ezona mai anga ngai lova rongbona le ramle khotlang tana thok ani ti in hretenga thatha lova na thok turin acha ani he project hi Bureau of Energy Efficiency BEE Ministry of Power Government of India kaltanga Mizoram Discom PNE Department le Green Tree Global Private Limited malang na turani a company chunga por mamo zat za somtala ti niam tumani a khovel ram sang sang ngai pom Paris Agreement na India telve wangin energy ren chep konga malak na hian ngai pem a hlo ani National Service Scheme NSS din champa voi somnga pangana chunimin khan Sport and New Services Minister pulong nglova marhovin Aizawl apmanani a Sports Minister chon NSS thupui keima anelvin nangma ti chu apathian thu hle a athria thu soin NSS volunteer de thisen petam berani chu aropui ti thule midang ta tan mal somna nizel turina cha a NSS te molak na adopted village a danglam na athlengim ti chu chona anga ya tranazel turin acha ani Puyaf Sangvona State NSS Officer cum Deputy Secretary NSS Cell Mizoram Talan Danin Mizoram NSS Volunteer Singthumle za anomeka zirna in college somni pakole higher secondary school somseri panhi NSS unit zathum pakhadinin to a kumsani somni pathum somni pulichung thisen unit sangni zakwan pe a thisen pek tamnama pakhana din manan haumeka NSS te hian vantlang tuilang na public water point vantlang in thiana luikole vantlang in te ti file simna tang voice somnga vel annei to ti asoibok ani Kulasi BUDNPA Department Bultumin Swasthai Seva Malankal Zela Cleaning of Black Spot Day Bolho 10-5 Ngailo 10-5 ni Nimin Khan Manani A St. John's Higher Secondary School le Missionaries of Charity Home in Karabol Omte 10-5 ni Bolho 10-5 na tang ni Main Kom Toya Kulasi DUDO P. Josephine Zonu Sang Chon Thu Soin Fine chu mishing nuna thilpai motakani ti soin fine telo chuan le khazir sang le ma sela thiamna king bai nei ang chawan ni ti a fine pual natlanga telzirlano pangje chu fine pai mo je ria a midang ta zirtir chong tu ni zel turina cha ani heu nine kolosip catholic koshan bial tu pui thiam Father Andrew Biak Felale kolosip sapet kotar suemi president pu Thomas di lal engni te point fine pai mo je soin alang chawa file ovin alang lo thlenga fine ngai pai mo tu le fine lama Sarkar malang na da poi mo turin zirlai le zirti du kalkhom te acha ani kolosip venglai VCP PHP dal fam command lom thu soizo St. John's Higher Secondary School le Saint Maria Goretti School azilaten kongsi le kongdonga bolhom te anthian ani MNF General Secretary Pukia Somvela chon kongsi at nasat chanchu thal sunga enkola siam that ngai siam lo wang leo ani ati MNF Media and Publicity ten mina Aizawl Press Kapa thana.com to ten komna MNF General Secretary le PW Engineering Chief Lui ni bok Pukia Somvela chon kon pile khamrang kar kongsi chungchanga Chief Minister in Eptulam ani line ZPM sarkar rola kongsia ti bon tum thu soichu thakwan sarkar nuwa kongsia chu ati bo time ti chumi puite chan tu ni se ti a November atang April chung hian kumdang achon sum amangangin PWD hen khopuile kongdang po an repair thina kumin hi chon sum nelo wange mun sang sanga repair mu turatlem hle a kumin hian thala ya hun taka repair chu ni se tu nang hi pumpel the nge ani ati Chanchinthar hi Akashwani Aizawl tanga pu nani Tripura Helpol Pani National Liberation Front of Tripura NLFT le All Tripura Tiger Force ATTF zanga chuang te chuan nimin khan an ral thom tungin nunphumpa ngai zom turin sarkar kut anin pe a Sepai Jala Districta Jampu Jala a helhoyan an ral thom tunga he huna hen Chief Minister Dr. Manik Saha State Chief Secretary JK Sinha DGP Amitabh Ranjan official dangte antel ani Jammu and Kashmir in Than Thon hi na tan tu in changkhan vote thak ani in Than Thon hi na assembly bill som hi paroka in Than ni in polling station sangthum le zanga pani siamani a hengjeng ko khopuya sangkha somnga pro le thingtanga sangni zali somli parok an telani in Than bapu tu mi sing khane sangthum chong ro tani bok boro ralmong tak no in Than ani thena turin ven himna po khawta kalpui ni a polling station zongjong a hian webcasting call da avakani bok pon to ngin Jammu and Kashmir in assembly in Than hi tho thuma nei turani a tho khat nei tun Than sompret khan nei ni to a voina tho dina zo filani anga tho thumna hian assembly seat somli October ni khata vote thakani anga in Than vote ta te hi October ni riata chiarani ang Israel sipaiten Lebanon Hezbollah te inkulna be wanga thiza chumi zanga songa paretan tlingto Lebanese Health Ministry Sudanin Israel sipaite chena wanghin lem tur mi sang khazire samthum panga nam to a hetiren Hezbollah lam hian Israelian changnet ve ngala Israel sipaite inkulna Eliakim military base haida chimlama mi chu ankap ve ngal ani
khovel ram hruai tu tele event chuan tuna in beda thleng mek chu ti top turin an nge na sa hle a White House chu danin US chuan Gaza a in ka hai thlan tir tu le Hamas an mi hrente chu tur in rem na siam pui an tum thun soya e baka hin Israel le Lebanon ram re boro so sang po ti dai tur hmalang atum thu US chuan tar lang bok ani Prime Minister Narendra Modi chuan tun patheni chumadar som kan khina kaswani kal tlangin mi puite hnen thu cha soina man ki ba program mang le dona Mizo tonga le ni zuyang tun tuma mi hi episode zale som polina turani Chanchinthar serti tomna na tlang pui Scholarship District Land Owners Association chuan ram nei tunin chingfel tura sarkar phut nan tukin daru ka tangkha silchar le Aizawl inkar kung puyan dang kolphetha ran chamle omzanei zoka mantang ka ni thena na hmalakna demand side management project nimin khan PNE minister puya fading na hong Tripura helpol pani National Liberation Front of Tripura le All Tripura Tiger Force zanga chongte chuan nimin khan ral thom tungin nun phungpa ngai zom turin sarkar ko ta anin pe Jammu and Kashmir Assembly than thon hina tan tugin tanghan vote thakani chu ti zong chu Chanchinthar kan pon thei chu ani